Anko watu ni kirinteto chaudu the mwuni betuwa mutembe Edward Moneto madhidhio ni Purity Richard. Tukambriria MCA wa kithiurano wa mutongeri wa baraba kaindene ya mbunge ya kaunti Meru Mwandaithile awite wetika inando na gavana wa Meru Kawira Mwangaza indi ni kaumwira na aratititibwo yakendethera icokanirie nyumba ya wero kubatere Ithile akera witewe batumba kuthira bakinga metho bare MCs ba Meru bakiona gavana atiwite boya indi baraba kona yakabatiwite boya ngwe yoba kurita ya MCA ba mbunge ya kaunti ya Meru kenda kwerekania kaunti irita ngwe urakubatere mukiri wa mithika aina watetoi uritwa ni antu bakarie ukawa gethira ikarie ibete MCA kaethia tafadhali utoali na we karie karaukuo tikinya kuno ntu kwina kaethia imearie bamwe bakarie wandine ya kitheti West KMCA wao Mwandaithile iretumite ikundi bia ntere ibikabwithia mucamanio no muwatoge ni kenda kutheria riera aruare tukwatane na twakintu kimwe na kuya na maendeleo na utwaria boya na tukuwerua akwiya ruare na utwira tubwithiria yonthe iratwirite na kumania na mucamanio yo mantu yara kariba watanirite itukorwo mangavane tontu tumwendete barutani nguna mwenda arekana ndeto chibara bachindirwe itukorwo bakinya baba chindirwe na boba itikirie mwenda no MCA mwanga 2027 bado imendeleo tukwenda mantu achiacha chacha ijarekerie gita bado imendeleo tukwenda aturi bakarie akiaria mwenda witewe ate na ndo kanothuku kinyabure kuna gavana county Meru Kawira Mwangaza inde une mwengo etiawe iraegi katiba kurita oni tolo inte kuranga gavana ni na gavana otero boyko murumete ko boyko murumete lakini ngono ndo boto tabo ante burete kwe boto tabo ega na ndo na ibo tabo ya karingaringambe ibo tongorio buriyo kumania no ntobo akariba rombete gavana Kawira kuritaniria ngwe amwe na MC urabongo bathurire atogwira Kawira akenda utumira mengira tunyinga tutotere twina ntoto mekethe itobendete katubo twithingira kura batutongoria lakini atiregerio batumira bayo twangangiria mendeleo na mwende heshima nonto itomutete twimuthura na nya tumuthurite arabo tumuthurite kinya nonto imwaneto na itu twamuthurire na mwaneto heshima ona mwana no oke na mwekoro na ciere na menye mwana mwenda ni mwana oke na mwe heshima rirako akwirwo mantu yatiagirite ni aringi kura bakithi baba wachiru heshima batu turaringi bakura bakithi itu watirwo heshima mwenda itu tumuikitie kura itegeria mwenda leader of minority ndene county assembly Meru mwenda ari okwariria kwandia githi ariria nyambene rinjo na ariria tege minority lakini terera mwenda akaria we yakuwa gavana etika ite yaburo witaka bakathuri gakobi oversight mwenda ni MCA tumuchalete na twenyumekie witie winame agithiwe ye ya na MCA umwe na kethera kurungi ukeyanwe mutiaire mwankene oginjai kana muthara Madam Governor mwenda rira akabwithia oversight kana rakona ntubutu tabubu ya island of minority wa mwailia MC wa githi wira ntu ba githi kana muntu ngi atumira kanya kugura ntu ba githi mweshimi wenu na korona gavana mwenda atikorona we na mwenda imwana oku nangikwira gavana iwate ameriete tuika no nturiroge ya githi ukiaragia ntato cia mwenda ukiwa ote kuthigirira mwenda na korwa we etiwe ito tureterete MC ungi bandria ukiwa nuorete ndena karie gavana nete oki nene ngokura iroro wa tutia no ndo mweshimu mwenda tumuchalire tumwendete na twirigirite mwenda aturitira ngwe ntobo nene sana mwenda no loterete urarare MCA David Kaithia Kiara akiwa kauchokanya konde karakona kendo muruthania na gavana na kinya kariba kithi na riwi romba riawe ki gavana Kawira na andike Kaithia ibo ndandika Kaithia babu na andike Kaithia andika Kaithia mbwa Kaithia kaambise arege kwethe kuthilungana anturene na tumera iromba riri wa timbaru kinyane akariba karie kumanja nu ara turakurwo nkundi ururi aku o maandamano akumira Kaithia kuringwa mbi murire ngwe bro ureti menti nembe agwa dio muthilunga ke mona TV no theri na weru mbi arege kuthilunga nturene no mutumera kura Mwandaithile ukagwethe ore ndo murongo akio we murani ro ni auke akona ngwe ni auke tukwa waro ro no urokandika Kaithia irwa chime bikothira biana Kaithia akona ngwe ukathilungia mwana etu we muthilunga kegenda baro na mutono ina moni ngwe to bichina gaute ngwe arute atiani indaitari ndokta na PhD
bateane no to mwenda na kaithi bende reikuru ya nithia ende mwenda na kaithi bende mona bondi ba kithi aibia turutire mbi kaithi ateme loro to mugila ura mwenda ateme mugila ruko kaithi awe mbi mwenda awe mbi. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.